Katukad ti Basol. Tinapalabas. Dinamag ni Margarita kani Astor, no apay nga awan pay addang na kontra kan niligaya. Gapo iti dandani na nakadungpar iti daytoy. Ket dita, ad-adda nasaktan manan teriknana. Gapo ta pinagsasawan ni Astor, ano ulitin na pay nga idong party kotse ket madadael. Pabayadan na daytoy ken kuana. Gapo iti dayta. Napan namanen kinasarita ni Gesto ni maipapan iti kayat na nga ipaaramid iti daytoy. Ti panang papatay na ken niligaya. Nakunamot ni Gesto ni aplanwen na pay anaimbag no anya ti aramiden na. Kabayatan na. Kalpasan ti panakitsenda da ligaya ken nanapipay. Impasyar ni ligaya ti baket iti hotel ni Don Juan. Ket dita ang nagsarita met daligaya ken Don Juan, maipapan iti negosyo. Kalpasan ti panagsarita da, nagsubli ni ligaya iti terasa nga ayan ni nanapipay. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Ay na, nagmayat talaga dito'y terasa ti Hotel Ligaya. Ay, nagmayat. Ay, agkidemak. Katrik na ti angin akas lamang arakop kanya. Punak namin kada kayo, Nana. Nagmayat dito eh. Wan nga road. Ay, kasanaw balasang ka. Mapantan? Sige, Nana. Intayo nga rodan. Mala, agawid ta nga rodan. Oh, ama no dapay nalipatan nyo dito'y sentro. Lagi po nyo, tapno intay gatangan. Nakagatang kamutan iti gatas ko. O di awanan. Kumpleto. Sige nga rodan, Nana. Pumanaw tan dito'y hotel ni Don Juan. Ayan ni Don Juan. Adda ngamin simbang putas nga iri na. Iso adi na tamasango, Nana. Mala, agawid ta nga rodan, balasang ko. Adto yan ti pagpalamiis, Nana Pipay. Si kakit di mo't ligaya. Imbes asyak ti mangisagana, ngam si kamutan. Ay na, Nana. Nabannog kayo iti panakitsenda tayo. Kat maan ano? Agina na kayo pay Kasta nga ron ti trabaho dito'y balasang ko. Ti agserbi kada kayo. Saan asyak ti pagserbiyam? May sa tayo a pamilya, Nana. Iso nga agtitinulong tayo iti trabaho. Malaman laeng. Agina na kayo. Katsyak ti mangisimpa kadagiti ginatgatang tayo. Ay nasyakon, basit laabanag dayta nga aramidak. Saan ba't anadagsan nga aramiden dayta? Ay na, da kayo at talaga, Nana. Saan kayo amaan anawa? Diyak nga min na iruam nga agtugtug ahulatan balasang ko. Iso abay tasya kun ti mangisim pa kadagita ginatgatang ta. Dingges, kanayon nga rumuar ni Margarita. Sa dino nga tate papapanan na. Diya ka mo. Kaslaapan agpaaram ngay. Anya? Ta nagpentas ti bado na nga rumuar. Kan naglabwaga ti lipstick na. Kasta ka di. Awan ka di tinasasauna kada kayo kinikalalili nga oray anya? Awan mat dinggas. Sige, rumuarak dagimay. Papanam ngay. At dalamapan ko sa rungkaran. Sige ag-an-anat ka nga ro dinggas. Wan, di kagdanag. Asino nga men ayate sa rongkaram? Sumarungkara kaya farmhouse. Ay, umayak man mat. Ha? Sige, umayak mat dinggas. Intan. Oh, anya Justoni. Anya ti pangadeng mo? Ma'am Margarita. Laglagi pam, adakkel agatat ti ited ko kan ka. Apaman ama ipatungpal mo ti kayat ko. Sige.
ti sige. Manugot Margarita. Kini, agbat ka ito mansyon, ah? Tadi papanan me kanidinggas. Awan, Sa dino, apay adidak isurot. ay, saanan? Agbat ka hantap no adati agbanta ito mansyon. Napatag nga mente papanan me kanidinggas. Sige nga, Rod. Ang papanan nyo, ayan. Ay, basta! Ibagak to kan kainton sumangpat kami. Sige nga, Rod. Agluto kanto niya. Ang mga no sumangpat ni Margareta kat awante kanan na. Sigurado nga si kamatlaang teong tanda ta si kati adaytoy. Wan, dagimay. Siya kunti makaamo. Sige. Yang kami nga ro din ah. Awan. Sige, agan-anad kayo, ha? Sige, dagimay. Dinggas, agmerienda kayo pa'y. Nagyaman kami, nana. Agyaman kami, nana. Sige, panawan kayo. At ay taniligaya. Oh, kumusta kayo? Ay, nasaya at kami mat. Ligaya. Si Kangay, kumusta kayon? Nasaya at mat. Sumarungkar kami lang. Ligaya. Agyaman ak no kasta. Kat, kumusta ngay mat? Ti panagmanehom. Ligaya. Kabailakon. Agananad ka, iti panagmaneho, ma'am. Uwan ngagpaisaw, ligaya. Amangan nga minudong parandiakan tumanan kat saan ka nga makalese. Ha? Madadial ati ka berberong ako, Sim. Kan mga nudya kas ti mapasamakan ka. Di ka agdanag, dagimay. Tatalagang agan nada. Narigatan, ma'am Ligaya. Iswadobliam ti aganad. Uwan. Apay ka di apal palagi panda ka kastoy. Adda ka dinamnamaan nyo, adda ka sa mapasama kanya. Kawa, ligaya. Amo mat siguro ti ugali ni Margarita. Iswanas kan nga agananad ka. Anya ka diti pampanunutom diti sirok ti mangga, Gestory. Kanahayon ama paliiw ka akas laag pampanunot iti naunag. Awan, nana. Amangan ko nak, no ada parikot mo. Kat amangan no ada maitulong ko. Iso nga inasikgan ka. Awan, nana. Kasta ka di? Ala, inak nga rodan iti unag. Tagisaang akon. Huston to inton pangal daw. Abdaman damagak, nana. Anya dayta? Napatag ka di kan ka, ti kwarta. Napatag ti kwarta, barok. Ngam depende, iti pagtaudan na. No dakas ti pagtaudan na, ay kat saan anasaya at dayta. Napatag ti kwarta, barok. Ngam nasken anasaya at awagas ti pagtaudan na. Makitam dayta a farm? Awan, ma'am. Dita ti farm ni Ligaya. Sumarak ka dita, kat agpaliw ka. Kan sa pulam ti agnagan iti Ligaya. Ngam di ka agpadlaw, ha? Maawatam ka di? Awan, ma'am. Nasayaat. Yag mo nga din titangdan ko. Anya? Kaya't ko tag sigurado. Kita man ita tilaing ni Ligaya? Ha! Awan ton ti pagmamauyungan ni Astor. Ha! Pasalsali ka laang itidalan ko, Ligaya. Ma'am Margarita, Oh, apay, dinggas. anya ti pampanunutam diti paraangan ti mansyon. Tanya ti ammom apang panunuta, dinggas. Dakas ti panggap mo kiniligaya. Anya? Kaya't mo nga ipapatay ni Ligaya. Anya?
Sino tinagkunakan ka? Ma'am, di mo aramidan ti kasta. Ngamin, si kamot lang ti madaksan. Awan basol niligaya kan ka. Takasta ti aramidam. Awan panggap ko akasta. Palagipan ka manan, Ma'am Margarita. Iti ka nito ngagbaligi ka. Amangan no si kantumat ti sumaruno amatay. Apay adi mo kadwa ni Dinggas asimangpot, dagimay. Intulod nak lang iti mansyon, kat napanan ije happy house. Kat, kumusta nga'y tinapanan nyo nga importante ako nam? Mayat mat, nakasarita mi ni Ligaya. Pinalagipan mi nga ag-anad. Apay, Basta ag-anad Ngamin, amang ano diya kas ti aramedan ni Margareta kan kuha na. sa bagay, danda ni pinadungparan na iti. Iso nga rod. Iso nga napan milata pinalagipan ni Ligaya. Ay, dayjay ngamin a Margarita. Nagdangkos ti arangamid na. Narigatan ano diya kas ti mapasama ka ni Ligaya. Babaset pa dagiti anak na. Kat no pag-imunan ngamin ni Margarita. Uwan nga rod. Ngam, dagimay, agayat nga taa talaga ni Amo kiniligaya. Katuan mat. Idi pa lang. Ay, parikot daytan. Uwan nga rod Katidiakas. Amang ano anya te pampanunutan ni Margareta nga aramiden kay ni Ligaya. Ala, kasano itan? Angam ko namat kay din ni Ligaya nga ag-ananad nga kanayon. Ala, sapay kumatawan dakos nga aramiden ni Margarita kenkwana. Sapay kuma. Dinggas, kalabanan nak ni Don Juan. Amo, Jack kaya tikada nandito ili tayo. am, Nasken ang mapapanaw ko dito ni Don Juan. anya ti aramidam amo. Makamo kan. Ipaimak kan kanday ta. Katsikan ti makamo. Anya, Nasiglat ka? Saan ka di? O sige. Ipanagnak mo day ta. amo, Jack kaya't apaayan nagdinggas. Di kagdanag, tatangdanan ka itidakkel agatan. Dagimay, isa ka na anak man iti merienda. Anya nga iti kayat mo nga merienda, amo. Urayan niya. Uwan amo. Adda te nalayang tanga kamuti. Adda pa te tinapay. Adda pa mais amo. Kan adda te tsa kape kan adda pa ti juice. Adda pa ti dianom. Nag-ado. Anya nga iti kayat mo kadagi jay, amo. Imbagakmat ka nga urayan niya. Apa yan nagdagulit ka? Sige nga rod amo tainak mga laite meriendiam. May satasa nga kape kan may sa maloko nga dianom. Nya. Dagimay, sursurunan nak ka di manen. Kunamat nga men nga konforme. Ay, alakit din ingkan. Di mo urayan ang mabugkawan ka. Ay, apo aya mo. Saan ka kadi nga gungongat? Sige ka. Agkorarat manan diya tamo giyang mo. Saan kanto nga guwapo? Dagimay? Wan amo. Sige, tenak man langan. Ay, naibigyan kay da. Pisalbag ang dagimay. Sursurunan nak manen. Uy, masurunak. Dato yan temeriendam, among. Nag-imas datoy. Sige, Inak nga rudan among. Inak iji kusina. mabit lang dagimay. Apay, among. Napanan ni Margarita. Diyak amo. Ngam, baka napan iji sentro. Baka napan manan nagpaparlor. Anya? Owan amo. Taamo mat ni Margarita. Kaya't nga kanayon nga napintas iti imatang mo. Tapno naragsak kakano nga mangkit kita kan kuwa na.
Sige, Ingkan. Panawan na ko nito'y salas. Awan amo. Sige ang road niya. Nako niya. Agmerienda kalata ito niya, amo. Wen, sige. Inak nga road niya, amo. Dagimay. Uwan. Inakon nga tal talaga. Panawan kan ito'y salas niya. Agawaam ti pumanaw, tamasurunakken ka. Ay, apo ka nga tal talaga. Ha. Kunakmat nga saan ka nga gungungat, tapno guwapo ka nga kan na yun. Hey! Pagmata naranaan ka man ay kabsat agnaw. Wen nga road. Nagawid taada umay ko alaan. Umay kayo man ikan iti sangasapad asaba. Nagdadakkel asaba. Mayat ti pan nakaluom na. Daytoy nay. Insupod kaw. Nay. Ay, wen nagpaiso Ay, katagyaman ako nay Dagiti daddo maasaba. Napan ko inwaras kadagiti kakaaruba nga dayaw. Imbag man, taore agiin na dayo tayo. Kat nagagat kalata na pan nagiwaras. Wen tadyak mo't makan amin. Agap apura ka kaday. Ha? Ay, saan mo't kitday? Ala, mabiit laang tamangi sagana ak iti tsaata. Kan adda mais ngayon lang tati anak ko. Manganta kabayatan ti pa nagsarsarita ta. Yaman ak iti mais, kensya kabsat agnaw. Wan kabsat. Wen gayam, kabsat agnaw. Sakbay amapanak. Kaya't kuman adamagay, no addan na amwam maipapan iti kriminal. Ha? Ang mga no addan na amwam, maipapan iti nang patay iti day di Frances. Ko awan, kabsat. Kasta ka day. Kabsat aman siyo. Atapom ka di ani Astor ti kriminal. Wine. Ha? Ammom ka day, no apay. Kabsat aman siyo. Ngamen, idi pa nagkakampanya. Nakita na nga ad-adaw ti mangibutos ka ni Frances. Isu aday ta. Pinataynan. Wan, ngam atap mo laang dayta. Awan pa maneknek mo. Isu nga rod atulungan na. Taamuin ta no asinaw ti kriminal. Sige, bayam. Napadasag ti mga lait impormasyon, may papan iti dayta abanag, kabsat amansyo. Among kaditinggas. Nagsakit launay tinakam ko. Apay, Ma'am Margarita. Ngamin, nagbaliwan ni Astor. Awanan ti panang ipatag na kanyak. Ma'am, Kat amok ti makagapo. Dayjay aligaya. Sipod pay. Niligaya ti lapad iti ragsak ko. sana kasta, ma'am. Anya asaan? Ididamo. Ay ayatek day di Francis. Sipod pay. Nadagkat kamin iti tunggal maysa. Akas kamla agayan ayat. Ngam ididimtang niligaya nga agrarman. Inagaw na ni Francis kanyak. Sa ita, agawan namanan ti asawak. Agaw day jay aligaya. Saan na ka nga isuksukat ni Amo, ma'am? Dinggas. Sikaman ti pagdamagak. Kat ibagam ti pudno. Anya dayta, ma'am? Adda ka di relasyon daligaya kan Astor. Awan, ma'am. Sa anak ako nang tapno jak maawatan ti garawda. Iso adimon ilibak. Ibagbagak ti pudno, ma'am.
Saan ko nga itulok? Nga agawan ni Ligaya ti asawa? Astor, asawak? Mabalin ka di nga agkanak. Ah. Alan, Astor. Agkanak kon. Saan ka kailiw? Isa rumwar kan dito silid ngayan ko. Anya? Apay, Astor? Asino ti kailiw mo? Niligaya? Ah. Daychay ka di ababae aman nalon ti kailiw mo? Wen, isuti ay ayatek. Saan asika? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.